Amen. Ngiphinde ngikhethe Inkosi yamaNazaretha Shembongcwele. Amen. Siyabonga mkhandlu kaNkulunkulu. Ukuhlangana kwethu lapha akuyona intando. Noma akhona ukuhlakanipha nokwenza kangcono. Kodwa kumusa nothando lukaNkulunkulu ongishembe. Kuyavama ke abantu uNkulunkulu mayebanika umusa bese abantu bephenduke bedlale ngawo. Noma abantu bewudelele. Lo Musa maNazaretha sesiko namhlanje awufikanga kahle la emhlabeni. Umnikazi walolu hambo noma umnikazi walenkolo wahlupheka kakhulu ebumba leli bandla. Ngelinye ilanga uShembe wayelala emahlane aqamele ematsheni. Ngelinye ilanga ashaywe axoshwa dingise ezweni zamakhosi ayesuke efikela kuso. Kodwa lonke lokuhlupheka nalo lonke lolo sizo lwathwala ubaba mkhulu akazange uShemba libale ukuba wayezokwenzana emhlabeni. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ethi inkosi yasekuphakameni umqalo wendlela esethempelini ephethe inkonzo emzini wasekuphakameni. Wayekhuluma ngendoda yomemo
Uthi bantu bami lapha kulelizwe kwafika umuntu engaziwa uqhamukaphi. Uthi lo muntu wayemuntu kaNkulunkulu. Lo muntu wayemthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke nomphefumulo wonke. Uthi kodwa uthando lalo muntu lo uNkulunkulu wakhe ayexoxa ngawe wayefisela bonke abantu kuba bembone. Uthi ke uShembe mayefika lapha kulo muntu wafika ngesitimela. Lesitimela esasibhala ukuthi emajikeni asekuphakameni. Phakathi kulesitimela uthi wafica inhlobo ngenhlobo zabantu. Sasinamacoach ngokwehlukana kwawo. Uthi wathi mayengena lo muntu kwicoach yokuqala wafika kuhlangene insizwa nentombi ezayiphuza utshwala ibhema ugwayi. Uthi wathi mayekhuluma nalaba bantu abaze bamnaka. Uthi wayesebashiya wedlula wayekhojini yesibili. Mayefika nasekhojini yesibili wafika kunabantu besifazane ababexhume inzipho bepende imlomo befake inwele zokufakelwa begqoke namabhulukwe. Uthi nakubona laba bantu le ndoda yazama ukukhuluma nabo ibamemela kuloNkulunkulu wayo. Kodwa laba bantu babephendula bethi kasinendaba thina nalo Shembe wakho. Lo Shembe wakhe ngasenzelani? Engani lo Shembe wakho uyafa njengabanye abantu bonke. Naye mayefa usazoye kwehlulelweni njengathi. Manje kayikho into ngasitshela ngayo ngomuntu osazokufa. Uthi yasedlula le ndoda yedlulele ekhojini elilandelayo. Uthi nakhona wafika abantu bengazi nokuthi lidumephi. Bengazi noma liyaphuma noma liyashona. Madoda ayayibhemela ugwayi. Abantwana beyibhemela ugwayi. Namakhosikazi ayibhemela ugwayi. Yonke inhlobo kagwayi ongayicabanga. Uthi laba bantu babebambekile babanjwe imkhuba yasezweni. Uthi ke kwafika isikhathi le ndoda lesi sitimela saba abantu abanye bejiva emakhojini kudlalwa ingoma engekho noyedwa ufisa ukuzwa le ndoda ukuba ithini. Uthi sahamba njalo lesitimela shosholoza. Uthi kwakunezitobhi lapha bedlula khona. Kwakunezitobhu ezayibhaliwe umuntu nomuntu. Wayehla esitobhini sakhe. Uthi ke lo muntu wasezulwini esakhe isitobhi. Kwakuyisitobhi esibhale ithikithi lakhe ukuthi emajikeni asekuphakameni. Uthi lapha endleleni babehambe besala abantu ngezitobhi zabo. Kodwa maye sehlile umuntu kwakuzwakala ngesililo. Esasisikhulu isililo sisabeka. Kwakunesitobhi sokuqala esasibhala ukuthi amaye ngandoda. Uthi uShembe umuntu mayesefikile lapho wayehla. Uthi kanjalo ilandele izitobhi ezazikhona. Esinye sasibhala ukuthi kuseyifebeni. Uthi nakhona lapho babehla uShembe abasuke bezifebe.
othi ngokunjalo ilandele izitophi esinye sasibhaliwe ukuthi edakweni othi nezidako mase ifikile lapho zazehla wayengekho batshela ukuthi sewungehla manje kodwa kwakusho ithikithi lakhe umuntu aliphethe othi nathi thina safika esitopini sethu sasesehla ngoba kwakuyisitophi sokugcina ababefaka amabhulukwe besifazane babefika la kukhona isitophu sabesifazane abafaka amabhulukwe nabo bese behla lapho ngoba babesendleleni engaye ezulwini ngoba ezulwini akangena umuntu wesifazane owadlula emhlabeni efaka ibhulukwe emzimbeni ezulwini akangena umuntu wesifazane ohamba emhlabeni exabene noyise exabene nomthetho wasekhaya ezulwini akangena umuntu ohamba emhlabeni ezalisile emzini wendoda akangahlawula akangalithetha icala ezulwini akangena umuntu ohamba emhlabeni ephika abantwana bakhe ezulwini ayingeni indoda eyahamba emhlabeni lahle unkosikazi nezingane ezulwini akangena umuntu ohamba engabondla bomndeni wakhe ezulwini akangena umuntu ohamba exabene nomndeni exabanisa umndeni ezulwini akayi umuntu ohamba emhlabeni ethakatha othi-ke uShembe sashosholoza njalo lesitimela kodwa kukhona abantu ababesele phakathi ngoba sathi masiphele majike nasekuphakameni othi-ke uShembe sabe sesehla nabanye bengilandela othi kodwa lolu hambo olwamalibanga mnandi ngoba lwaye lahamba safika endaweni eyayinodaka othi mawulinyathela lolu daka wawushona phansi othi babembuka abantu lendoda yomemo abanye babemdabukela lo muntu bebuka uhambo lwakhe othi kodwa wabekezela lo muntu wahamba noma lolu hambo lakhe lalunzima othi wangena kulolu bhuku lodaka waya wavela ngekhanda bemmemeza abantu bethi akabuye leyo ndlela kayihambi othi wabekezela lo muntu wayewaphuma ngale kobhuku waye sephenduka uShembe wathi maNazaretha njengoba ngilapha abantu abami kangikhulumi ngesitimela kangikhulumi kodwa ngendoda eyayihluphekile ihamba izwe imema abantu bamemela uNkulunkulu uthi ngikhuluma ngani maNazaretha ngoba kuyenzeka sesiphakathi kwalamatshe amhlophe noma le ndawo kaShembe abanye benu bephinde bephume bebuyele otshwaleni kuyenzeka sesiphakathi kwalomuzi sanigeziwe nabahle nayembatha lengubo kaShembe kodwa abanye benu bephume bebuyele beyobhema ugwayi abanye benu bephume phakathi kwale ngubo emhlophe beyombatha namakhosikazi abantu abanye benu bephume bengamakhosikazi bagana baba nenhlanhla bachelwa ngenyongo emzini abaganele kuyo kodwa beyishiye imizi yamadoda behambe beyophinga bephethe bezala amavezandlebe ingane engaye ezulwini engathandazelwa ngisho na uShembe ngoba ivezandlebe noma linganikela noma lingacela akakwazi uShembe ukunika isibusiso ngoba linenhlamba yokuthi laphingwa 10:24 amaHebheru ngiyazi ukuthi njengoba silapha abantu ababukayo nabasibonayo babona abantu abalahlekelwe ingqondo babuka abantu abadabukileyo babuka abantu abahluphekileyo bayasidabukela abantu maNazaretha ukuba njengoba ilanga liphumile nje sishiswa ilanga okusho ukuthi lo Shembe udlala ngabantu nezulu lina laba bantu bakhonzela phandle
ekupheleni kwalezo nhlungu uthi uShembe niyangena ekuphakameni asiqondane ethi ke lencwadi kaSiqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki iNazaretha ukuhlangana njengabanye kepha siyalane kakhulu lokhu sibona usuku lusondela mangabe sesona ngabomu sesilazi iqiniso akusekho umnikelo ngezono awusekho umnikelo ngezono kepha kusihlalela kepha kuhlalela ukulahla okukhulu okwesabekayo ebulako elivusiweyo luzoqeda abaphikayo owadela umthetho kaMose wafa ngenakhawukelwa sikulolu uhambo maNazaretha oncikiselayo sifana nabantu abahamba kwintambo kaKotini mawuke waqalaza wabheka eceleni sewuphansi awusekwazi ukubuyela lolu uhambo likaShembe luyancikisela uShembe akanayo umngani ngiyengibezweke abantu mabekhuluma athi umuntu kangifisi ukuthi nginone eNazaretha ngoba nina senigeziwe senibahle angithanda ukunikhipha ezulwini ethi ningabona abantu uShembe akabancenga abantu kangikhumbuli kahle selokhu afika kodwa uShembe kulelizwe akazi abantu abancenga ngoba uma ufunda umthandazo wokulala kukhona indimana lapha ya ethi uma umuntu uvilapha uyafana nenja ehlala ngokucela ukudla kubantu ekupheleni kwalomthandazo ithi thabatha igeja ulimi uzophila ngakho ngifisa ukuzwa ke kunina amaNazaretha uma uShembe ekufanisa nenja ngeyonxa yokuvilapha ngabe lo muntu uyancenga yini mayethi libalele noma ngabe liyana lima ngoba usazi isikhathi oNkulunkulu azonisa izulu ngaso lo muntu uyancenga manje yini abantu befuna ukuncengwa ngomthetho kaShembe mase besesontweni njengoba silapha khona abantu abangekho eThempelini bathi bazozemini ngoba bayitshela ukuthi uShembe uyabancenga kodwa ngiyakhumbula silapha yana kwaDiye eMlasi la kuzalwa khona inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu ethi inkosi yasekuphakameni mayiphuma endlini sihleli naba abantu sebezonikela la kuyona besibiza omunye umfana wakaHlongwane ethi yawe namfana besevuma lo mfana ethi wena mfana ucanga ukuthi leli bandla likayihlo noma leli bandla likanyoko yini uze esontweni mangabe ekuthanda wena mawuza ukuthi awuthande esontweni awuyi ethi onke amasabatha mina ngisuke ngimile emasangweni onke la ngibona khona abantu mayeqeda nje umshumayela ukumemeza isonto uthi ngibe sengima nebhuku ngilobe bonke abantu abangenayo ngamasango ngaphakathi uthi wena kunamasabatha igama lakhe lingekho khona ngelinye ilanga kuba khona elasemini elasekuseni ungabikho mawuthanda ungene yasekuseni eyasemini ungabikho uthi ke lalela mfana wami awuncengiwe mawubona ukuthi awuthandi yeka mawubona nje uthi awuthanda ukulandela uShembe yeka manje thina amaNazaretha senze ngathi uShembe usincengile kanti uShembe akasincengile ngoba uShembe unento esinganayo unezulu manje thina lento esimncikisela ngayo ngeke isise ndawo ngeke isifikise ndawo kuyimpoqo kumthetho waleli bandla kuthi mawusuphendukile wakhetha inkosi ngesabatha hambe esontweni awukwazi ukuthi ngoba nakho amanye amakhosikazi odlala nawo istokfela ayahlukanisa ngesabatha bese uthi mntanami hamba esontweni ngiyongena emini siyohlukanisa namakhosikazi yingakho ubona nibanje inkunzi njengoDisemba senithi niyothenga ukudla ngoba wephula umthetho wesabatha futhi akabe nganibamba impela Titus 2:15 sengathi nje benganibamba impela funda uma ulususa unyawo ngoba uma ulususa unyawo lwakho kulo isabatha yebo ukuze ungenze umsebenzi wakho ukuba wenze umsebenzi wakho ngosuku
ngosuku lwami ngosuku olungcwele lukaNkulunkulu oluyingcwele ulibize isabatha ngokuthi intokozo nolungcwele ulubize kuJehova isabatha othi intokozo nokungcwele khona abantu othi mawubatshela ukuthi isabatha kusasa athi amasabatha amaningi ngiyoyibamba kwenzayo utshela ubani ukuthi liyokufica shumela lezi ngoba shumayela lezi zinto ululeke ululeke sole sole nokusola angabikho umuntu angabikho umuntu okweyisa ozokweyisa mangiqeda nje lapha ningangideleli mina angishumayele leli ivangeli likaShembe ngibasola abantu abenza kabi ukuthi kuyingozi futhi unesono mawuyinazaretha uyovula itafula ngesabatha ivumeleni ngikhulume ngikhulume bona lapho sengikhulumile sengikhulumile bese ngisala ngiyambhinqa ngono ngoba ngasi umuntu la ekhaya nobaba umshumayeli ngiqala ukumbona ngimazi nesibongo ngoba khona abantu abanjalo ukuthi makhulunywa indaba kaShembe athatha inzondo ayithwale ngesiphongo athi usibanibani umbizile ukuthi azokhuluma nathi vela ngizizokhuluma nalezi igcobo mina ngizokhuluma nani nabo bonke ke laba abahlela eceleni mawususa unyawo lwakho kulona isabatha wenza umsebenzi wakho nesono uyakuvusa ngani leli sabatha ngoba uthi uShembe isabatha lingumkhosi wentethelelo wazi ngani ukuthi abantu bakini uNkulunkulu uyobakhumbula ngaliphi isabatha ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga othongathi ithempeli likanjena bese kuba umfula njengomgwaqo ngaphesheya kwakunomuzi uma lo muzi lona unkosikazi wakhona ulimile njalo ekseni uyavuka emasimini uyohlakulela ukudla kwakhe akutshalile emasimini ngelinye ilanga lo muntu abawona amaNazaretha ngelinye ilanga njengenjwayelo umshumayeli uyanimemeza isonto othi isontweni kwase kwenzeka into engajwayelekile la enhlaka lomuzi kunamathuna lamathuna womndeni walapha ekhaya emakhaya ke singcwaba kanjalo abantu bebengcwatshwa ngaphakathi ensimini yasekhaya amathuna onke omndeni abela abantu bengakabhunguki bengakashiya amakhaya angazi ke la ngcwababa noma nixova nonke ndawonye ngazi uma elimemeza umshumayeli isonto ethi ke lenkosikazi yayihlakule emasimini nanka amathuna omndeni ngesikhathi ememeza umshumayeli ethi isontweni uthi lo mama wenza umhlabathi akanakile futhi nalento yakaShembe akayiphuphi nangelodwa ilanga esonta kaShembe khona abantu abanjalo ethi angiyiphuphi futhi angiyicabangi ngamane ngifu kunokuba ngikhonze kaShembe khona abantu abanjalo athi ngamane ngife kunoba ngingalandela umuntu uthi lo mama wayesezwa enye into maya emile lapha emhlabathini wawuza umhlabathi unyakaza ma unyakaza wayeseqalaza ukuba kwenzakalani uthi mayethi ukhuphula amehlo emathuneni namathuna wawabona enyakaza engathi nemvukuzane uthi wayeseme zimelela ngaleli geja lakhe ngesikhathi ememeza kwesibili umshumayeli waphinda futhi umhlabathi wanyakaza wamemezwa kwesithathu uthi ayesevuleka amathuna abantu basemzini agane kuwo uthi ngalesikhathi kuvuleka amathuna nomyeni wakhe osahambaye emhlabeni uthi wambona ephuma ethuneni egqoke njengoba bamngcwaba uthi bonke laba bantu bavuka bambheka omama obaba nezingane base bephuma ngesango bagudla umuzi baqonda ngqo ethempelini lamaNazaretha uthi bathi mabefika ethempelini bengena abantu ngamasango nabo base beguqa emasangweni wababuka lo mama laba bantu akalela kaphuphi lento yenzeke emini ebhekile ngamehlo amabili uthi uyababona laba bantu kodwa sebahamba emhlabeni uthi wayesebabuka baze bangena ethempelini uthi wababona bejika bahlala ngaphandle kwamasango uthi yasha inkonzo yaze yaphela baphuma
emini bayohlala phansi kwezihlahla balindela inkonzo yasemini. Sikhule kunjalo maNazaretha ukuthi uthi umthetho sisekelo waleli bandla mawuphuma ekhaya ekseni ethempelini uqoqa konke yokusebenzisa awuvumelekile ukuthi emveni kwenkonzo yasekuseni ubuyele ekhaya ngoba sewulephulile isabatha. Ayi khona bathi nje uzophunywa la uzophuma endlini yakhe ethi usayodla uzobuya emini awusalotshiwe esabathini ulephulile umthetho uthi awusuke ethempelini uyoze uhamba emva kwenkonzo yasemini seqedwe zonke izinto ezikaShembe. Ingani manje isebuhleni ningabuye liphiwe emakini niyodla njengoba uShembe ezofika lapha ethemba lethu animshiyi ngani nibuyele emakini niphathelana ikhaftini mani yakhona zinehlule emathempelini. Uthi ke lo mama bahlala laba bantu balinda kwangene yasemini abuyela amaNazaretha. Uthi kodwa laba bantu bakuba bangene ethempelini. Thema iphela inkonzo lokho ehlele emasimini ufuna ukubona isiphetho. Ithema iphela inkonzo wayesebabona bebuya. Uthi kwase kuza umyeni wakhe kuye. Wathi sawubona nkosikazi, wathi lona yebo. Wathi awu nkosikazi ubonile yini ukuthi saliwe ezulwini? Wathi lona kanjani baba? Uthi ngesikhathi sifike emasangweni asekuphakameni sifike inkosi yamaNazaretha uThingo imile emasangweni yasibuza ukuthi singaba kwabani njengoba silapha sihamba nobani. Ikhona yini ilunga lomndeni wethu elikhonza lapha phakathi kwalamatshe amhlophe na? Sathi thina cha Shembe alikho iNazaretha kithi. Wathi uShembeke bantabami ngeke nikwazi ukungena lapha ngaphansi kwalamatshe ngoba kufanele kube nomuntu wakini enidondolozela ngayo obethe ingubo emhlophe eniyongena ngaye ngaphakathi kwamatshe amhlophe nani. Maye ngekho umuntu wakini oyiNazaretha ngeke nikwazi ukungena ngaphakathi ngoba niyohlupha abantu abangaphakathi esontweni nibaxove. Umoya wabantu abangasekho awuhlali nabaphilayo. Wasethi inkosikazi saliwe ezulwini ngoba lapha kithi nina nilima ngesabatha nenza izinto ngamasabatha akekho umuntu okhonzayo kwaShembe lapha ekhaya. Nkosikazi ke sicela wena usiyele kuShembe uyosinikelela bese usembathela ingubo emhlophe. Wathi maye hamba lo mama wafika lenkulumo wayikhuluma noThingo. Wathi inkosi kuthe kuyisabatha ezweni lakithi ngabona into kanjena yasimhleka inkosi yamaNazaretha yathi umntanami unenhlanhla ubona into engabonwa. Yathi abantu abazi uma uShembe ekhipha umshumayeli ethi akamemeza isonto ukuthi usuke ebizani. Wathi uyabona umshumayeli maye memeza isonto ethi isontweni usuke engabizi nina abaphilayo kodwa usuke ebiza imndeni yasemakini eseyahamba emhlabeni eyimemele enkonzweni yesabatha. Kodwa mawufika senimenyeziwe isonto kwaze kwaqala umthandazo kwathiwa landisa umphathi wenkonzo uthi abantu bakini abangeni ethempelini futhi ababe besalithola ithuba lobengene ngoba ufike late esontweni. Job 42:3 ngoba ufike late esontweni. Job 13:13 omunye. Sengathi ke maNazaretha singayimisela kulolu hambo likaShembe. Sazi ukuthi lolu hamba kulono lwethu kodwa lunabanikazi balo abakhethwayo abathandwayo bese mathunjini omhlaba. Base bethandwa uNkulunkulu wabathethelela izono. Wayesebathuma kuthina abantwana babo ukuba sibahambele lolu hambo. Umbuzo ke engeke kube nawo njengoba lokho okwenzayo emzini kaNkulunkulu okwenza ebuhleni kuseyikhona yini wakuthunywa abantu bakini. Thulani ngeke. Thulani ningeke. Ngize ngikhulume. Lapho noma ngabe kufikani kimi afike. Yizwani manje. Yizwani ke manje ngizawukhuluma. Ngicela ukuba ningilalele. Ngiyacela ukuba ningilalele. Lolu hambo maNazaretha likaShembe alulula. Ngelinye ilanga lapha eThekwini kufika intombazane yakaNcama isibongo endaweni yaseBhamshela.
ithi baba sizocela umthandazo siyezwa kuthiwa uShembu uyabasiza abantu lapha ekhaya kwahamba umama emhlabeni useneminyaka u10 umama ashona washona ngo1990 wangcwatshwa umama le ntombazana ifika kumina u2011 mayifika ithi baba njengoba sihleli lapha eThekwini siyathanda nathi ukuya emakhaya njengabanye abantu mabegoduka kodwa sakwazi thina ukuhamba siye ekhaya ngoba umama wethu uyapoka uyahlupha ikhaya lisahlala umuntu sebalishiya abantu nomakoti bobhuti sebabuyele emakubo ngoba umama mayefika njalo ntambama ubulala izitshe ekhabetheni angene emakamelweni ingane ayidonse kusazonke ingane zethu ilele phandle wonke umuntu uyaqinyeka ubusuku iminyango kusivuliwe akukho ke singakwenzanga sayalelwa nenyango kuthiwa ingasiza ukuvala lesi sipoki sikamama wethu uthi inyanga yokugcina yayilandiwe ekhaya yangena lenyanga ngoba yayibatshazwa ngapha kwamaphumulo uthi yangena yahlala lapha endlini yakwagogo yabeka isikhwama sayo yadlala isiceshana sayo yakhipha into zayo yathi iqala nje ithunyisa kwabonakala ngesikhwama siphakama yagijima inyanga ilandela isikhwama akekho atshela omunye ukuthi akuphunywe yaze yasithola ngaphandle nezinto zayo ayifalelisanga inyanga ihamba uthi la ulandelayo base sithi ngoba umama besonta ongcona sambeni siyobika esontweni lakhe iZayoni la ebesonta khona sahamba sayotshela umfundisi sinankinga kamama lapha ekhaya umama uyabuya kodwa washona ngo1990 njengoba ku2010 nje 2011 manje umama uqale ngo2010 ukuthi aphoka abonakala ekhaya ehamba egcekene engene endlini akekho umuntu ongamboni sesaba inhlekisa ngisho komakhelwane muzwa kithi awusahlali umuntu uthi bayilanda iyoni kwakulwesithathu zafika iyoni nazo zangena endlini zenza inkonzo uthi zenza umthandazo zashaya isigubhu sabamba idress uthi zathi ziphakathi nedress wayesengena umama wabajoin edressini akekho wabuza umnyango uthi ungaphi isigubhu basixotsha esesikhahlelile phandle uthi ke maNazaretha ke sizocela nina ngoba siyeniswe manikhuluma ukuthi nithi akukho kuhlula uShembe futhi akukho kuhlula uShembe kodwa uShembe ubonakala ehluleka nje ingenxa yakho wena Nazaretha indlela oyiphethe ngayo kodwa uShembe mawumhambisa emzini womuntu akehluleki kodwa futhi ngeke umhambise uShembe uyothandaza emzini womuntu kwawena umngabaza ngeke asebenze ngoba inkingi kuwe wena othi umhambisile sike sihambe semzini yabantu siyothandaza kubizovuka nathi siye khona emzini onosizi masiyothandaza khona singaphuzi ngisho amanzi akhona ngoba suke sizotshala uShembe kodwa namhlanje namaNazaretha uma emzini yabantu afune ngathi ngaphakelwa khona uma ngabe lesisayibika le ndaba sasesixoxa ngeinsizwa sabahlanu sathi kulungile dadewethu batshele bonke abomndeni kuba ngolesine oluzayo siyeza behlangana ekhaya baqoqe wathi kulungile base bebaqoqa sasuka eMlazi saya khona kwakuntambama safika ngo7 masifika nanku umndeni uhle ngaphandle komuzi akekho ufuna ukungena ngaphakathi ekhaya unyezi uthe bhala ngaphandle baphumile omakhelwane kusemaqeleni la bafuna ukubona ukuthi njengoba sengene nalo Shembe wakhona uzokwenzani ngoba sekuhluleka inyanga abantu abazethembayo engamathembabo sase sifika sinamaNazaretha silindile senza umhlabelelo ngaphandle sathandaza sase simema uShembe ukuba Nkosi sicela ungene nathi phakathi kwalamagceke uhambe phambili kungangeni thina Shembe uyamuzwa ke na uShembe mayesekhona phakathi kweni manithandaza kodwa umuzwe mawubuya ufuqa insango sase singena siphetha amanzi siyacela lapha siklina igceke ngoba kuzongena umakoti makuzongena umakoti egcekeni igceke liyaklinwa anivele ningene niphoseke nje
ningaqhelile emzini womuntu nizothandaza ngoba nazi ukuthi imkhube lapha ekhaya njani. Futhi awuye emzini womuntu ungalindile ngelinye ilanga omunye umvangeli ngapha eMkhomazi kwathi kuthandazwa ngaphandle siyokwenza umthandazo kuzokhishilwane. Wayesebusisa amanzi uthe mayeqeda wavela uTikolosho wathatha amanzi wambhunyela ngawo wathi ngesikhisho wena thina ulala nabafazi babantu. Sasa siyangena lapha kulomuzi sangena bayikhomba indlu bayikhomba bangaphandle basela bafuna ungena. Sithi thina ngesikwazi phela ukuthandaza sisodwa ningaphandle nini. Ngenani bathi hayi ngeke eMaNazaretha. Mama siyamsaba bebazala kodwa mayesefile sebeyamsaba. Sathi hayi ngenani. Bangena kwahlalwa phansi sabamba inkonzo yakhe yesibili. Iyabanjwa inkonzo yomuntu esahamba emhlabeni iqale phansi kwenza umlindelo ngenxa yamaphutha akhe afe wenzile. Uyabona nawe? Isazobanjwe yakho. Kuyofika kubanjwe le eyokugcina. Kuthiwa ngingumhamba emhlabeni ngiphe inkosi amandla akho ngizodlula ethuneni kanti ngeke udlule ethuneni. Usazobuya uphoka. Usazobuya uhluphe. Bengalala abantu. Abanye behlangane nawe la emgwaqeni ebusuku. Kuthiwa sibona uMasibanibani lapha. Hawu. Ngani usashona kuthiwa hayi hlangane naye. Emesangweni la kaSibanibani njengoba uthakatha usukholwa. Njengoba uthakatha sewumbethe ingubo yesonto. Basazokubona abantu. Saliphikile ithuna lakuphika izulu. Ubonakala wehla wenyuka ezitradini lapha. Ngoba indlela yakhe imnyama ungayanga ezulwini ngenxa yokuthi ubunenhliziyo embi. Ufe ungaye ezulwini kanti ubanjwe inhliziyo ibinomona. Ungakwazi ukufisela abanye abantu into enhle. Into eyenzeka komunye umuntu enhle ufise ngathi ingenzeka kuwe. Awukwazi ukubongisa omunye umuntu. Khona abantu abaze bethandaze, athandazele sengathi ingane kaMasibanibani bengayona abafana ingagani. Ngoba konakale yakhe. Sasa singena sahlala lapha senza umthandazo wokulala. Sawuqeda sase sithi ke esesingena enkonzweni yala ekhaya nibizela uShembe. Akeke phakama chazo eduthi uShembe nimbizeleni. Wayesechaza ubhuti wakho nomdala. Sase sifaka imibuzo sibuza ukuthi lo mama bafowethu ala ekhaya ekuphileni kwakhe ekumazini kwenakho uma wenu nani bomakoti nimaze umuntu onjani lo mama phakathi kwamagceke wayeyiphethe kanjani. Ngacabanga njengoba ungahloniphe emzini oganele kuwo uzothi mawufu uye ezulwini ngoba nakho uyagida. Uyoboshwa nemvunulo yakho yomgidi uthi wawudelela emuzi wendoda okuyiyona yakunika isidwaba. Ungacabanga ukuthi ngoba nakho iNazaretha uyedlweni usungcwele uzopoka njengoba abanye beni bekhonza bodwa nje izingane bengayifundisi inkolo ethi ukukholwa kuyifikela enganeni. Kuyifikela kanjani ukukholwa enganeni yondliwa nguwe? Ngoba la uShembe uthi fundisa kahle indodana yakho ukuhlonipha uyise ukuze isono songahloniphi kwamzalwa usingabizwa phezu kwakho. Uyazi ingane yakho mayififele emanyaleni awuye ezulwini. Shakuthiwa ugcotshiwe umshumayeli angisho kwena mshumayeli noma umkhokheli. Kodwa ingane yakho njengoba sila umijemisa abantu ngo-Okape joint na uye ezulwini. Noma uhamba uhlale nayo phansi lapho idlalela ingoma kwi-jukebox idance. Ngoba vele unesihoge ekhaya. Uzohamba emhlabeni. Sifike singamaNazaretha sithi sokuphelekezela sazi ukuthi uyiNazaretha. Ifike ingane zakho zithi cha ubaba wethu lo uzongcwatshwa ngebhokisi. Sithi hayibo iNazaretha nje leli sithi phela uyiNazaretha esontweni hayi la ekhaya. Ngoba khona abantu abangamaNazaretha ngeSabatha phakathi nezinsuku kalona Nazaretha. Egcekeni la kwakhe nje alimenyezwa isonto ngoba kuthandazwa ntambama kuthandazwa emina kuthandazwa ubhiza abanye basuke bebuka amandiya. Amandiya akhuluma isiZulu.
kudla isikhathi sokuthandaza ubhizi namandiya yena mase kulapha esontweni sekuvulwa icela umshumayeli maNazaretha ngicela ningithandazise nami sokuthandazisa kanjani imizo umthandazi ingekho kuwe ngoba phela yikho kwena lento yokuthandaza khona abantu abangahlushekiswa ukuthi ingoba bengenzi kahle inkinga baxhumene noNkulunkulu umazi uNkulunkulu mayesenosizi mayene makamazi ushembe abanye kuyathandazwa akanothi dumephi khona umuntu ongazi mawungena nje la etempelini uthini uguqa lapha ematsheni sesixoxa lapha uthi ke lo mfowethu cha maNazaretha umama waye ngayiphethe kahle kunengane engamawele umama izala esahamba ubaba emhlabeni lezi ingane ngebhadi zashona zombili kanye kanye nawa amathunazo la ngezantsi ensimini elesibili icala lika mama umama wayethakatha ayilaseliduma izulu lathi nje mabelisha icala lika nina lashintsha laduma izulu lashaya imbani washo omunye wathi awunangoku umama useyeza ngithi mina uwazi ngani wathi uyabona leli izulu eduma kanje elakhe unyazi uthe pha phandle inkosi unyazi kwakuyiyona lenyanga kaOctober unyazi laseJudiya okokuqala 2011 labantu besadunguzela bengamboni kahle kodwa thina sase simbonile uma ngabe sithandaza bese ngithi haya sithandaza umnyango uvaliwe kuvulwe nje amawindi ngoba kuyashisa sathi siphakathi nomthandazo wayesesikhathela lo mama isivalo washasa bheka le uamen wonke umuntu awushe emsamo ngase ngibuya ngathi awukonje bathe ngibe umshumayeli wesikhashana futhi mina ofanele akhulume naye phela abantu bethembeka imi ngoba ngile ngase ngibuya ngeza ngakuyena eminyango ngatshela insizwa yakacela ukuthi ngicela imboleka isicephu sayo sasincanyana isibeke lapha eCenter ngase ngithi mama ngicela ungene uhlale kuleli icansi uzotshela abantu bakho ukuthi emva kweminyaka emingaka wahamba emhlabeni kade ukuphi yini ungayanga ezulwini wathi hayi mntanami ngeke ngikwazi ungena phakathi kaShembe ngoba uShembe uyashisa wathi kodwa lokho abantu abama bakushoyo ikhona okungibambile ngibanjelwe icala lokuphinga necala lokuthi ngangithakatha ngenhlanhla nanga umngani wami lapha engangiye ngimthume kodwa engazi lokho engimthuma khona ngisuke ngiyobulala wathi uzokuchaza wayesesondela lo mama wathi maNazaretha ngiyakhumbula umazibanibani kwake kwafika abantu bomndeni besuka empangeni bezobika ukuthi kunomsebenzi ekhaya elikhulu wathi yena ezakhe ingane ziyilapho kodwa indodana yakhe endala yathi yona ayixabene noyise izoye emndenini ngoba ukuthakatha kuyisono sokuhlubuka ukhonza imfanekiso nethombe kubula yasisuka lenkosikazi yatheza ingane ziyi lapho uthi wayesethi umfana wakhe omdala cha nibatshele obaba ukuthi mina nowami umndeni ngizofika mina ngixabene nobaba ngixabene nabafowethu inkinga kaMama ngeke ngiyenze yami wayesethula unina othi kwahamba isikhathi wayesengithuma maNazaretha wathi wena ngoba uyangena emzini kaMfana wami uSibanibani nomkakhe nijwayelene naye wohamba uye khona mawufika khona ongamlele usiba lemonto yakhe umphisi nje bese ubuya nawo uthi lona ngakwenza lokho ngoba ngangazi nami uthi uzokwenzani uthi kodwa ngakusasa kwathi ntambama emsakazweni endabeni sezwa kuthiwa kunomuntu wesilisa odlulile emhlabeni nezingane ezimbili nomkakhe ingane khona bekusenonyaka okunye kuneminyaka emibili baginqike phe kwebridge umhlathuze nomonto bafela khona lapho uthi ngathi ngilalela ngezwe kuthiwa ingane kaMasibanibani lena okuyiyona ibithi yemcimbini nomndeni wayo bashona laba bantu bo4 bebulawa unina
ngomuntu mayethakatha akagcini ukuthakatha ngaphandle uzagcina ethakatha ikhaya kunezingane zabafana engagana ongaganeki onina bahamba balanda imithi basebenza izingane zabo bafuna iphenduke oyise ekhaya manje nakuyona inkinga esibhekene nayo emhlabeni yokuthi asenze kahle eManazaretha kuleli ithuba elisanikiwe ngoba uYesu umhla wokuphela la khona incwadi eziyophenywa eyami neyakho asilungise indlela zethu indlela esihamba ngayo zibe zinhle singabi nephunga kushembe yena othanda isifundiso ngoba umuntu othanda isifundiso uthanda ukwazi kanti uzonda ukululekwa uyisiphukuphuku ngelinye ilanga lapho emthwalume kwakunensizwa eyabona ushembe bungakabikho uMnazaretha emthwalume ihlala emlaze etesi yasebenza lensizwa yafakwa uyise kaTransnet yehlulwe isikole uyise sebenza kaloliwa kwahamba isikhathi lensizwa isebenza ngelinye ilanga yayisifika esigabeni sokuthi ayiganwe yayibona intombi yalobola kwakuhle kwase ukuthi ngelinye ilanga uyise wayeseyibiza wathi mntanami yathi lensizwa baba wathi uyabona njengoba ngihlala ngedwa la ekhaya ngiyazi uyayibuza ngoma wakho ukuthi wayapi yathi le ndoda yebo baba wathi uma wakho mntanami ngambuyisela kubo hawu baba kwakwenze njani uthi ngenxa yamaphutha akhe ngiyacela ke mntanami noma uganwa uzungambiza ungammema uma wakhe bekhona kulomshado angimfuni la ekhaya noma sengifile futhi uma wakhe ngangizileli angimdingi la ekhaya ayisahamba isikhathi lensizwa lwafika ilanga lodendwe yayisishayeka yathi ngoba umama lona uyangizala nginayo omunye umama ngaphandle nje kwakhe uyofika kanjani umakoti la ekhaya uyofundiswa ubani izinto ngoba yaseyakhile umuzi lapha yamlanda unina wangena la ekhaya wathi mayefika uyise ezemshadweni wendodana ethi uzomukela abasemzini wabona uma walensizwa wayesejika uba bebuyele emuva akangabe sangena lwaqhubeka udwendwe seqhutshwa abafowabo yahlala lensizwa kwakuhle yabuya yeze eThekwini iyavuka iye eThempelini elapha eThekwini yabhinqa kwakuhle ngesabatha ekseni kwathi nje mayimile estopini kwaqhamuka igebengu ezayibamba inkunzi abantu zadubula zayishaya lensizwa yaphelela khona lapha emgwaqeni iye eThempelini kuyisabatha ivunule base besuka bomndeni wakubo baye enyangeni yezulu kwakuyisikhathi senyanga yezulu baye enyangeni yezulu bayobika bathi Shembe umntwana wethu ubekhonza kuwe Shembe udlulile emhlabeni udutshuliwe ufe kanjani Shembe ngoba wathi weNazaretha alifi ngesibhamu kodwa yafa la namhlanje ngoba yayiphatha shesontweni ngesabatha bangena nazo ibhamu phansi weNazaretha behlale naso la kwathiwa khona isibhamu asifuneki bayiphatha ngenkani ibhamu Manazaretha afuna ukuyiyeka imithi Manazaretha afuna ukuyiyeka ngapha enhlansuthini imithi ingenisile kweshelwa ngayo amakhosikazi abantu kuze kwenziwe inkolelo bechomelana athi uyongibamba kuqala eshumuka umuntu ithathu ihamba yogana athi umuntu uthatha intombi yami ngeke ngiyeke ngisho isiganile usathi intombi yakhe seyifaka inkehli intombi yakhe uthi ke inkosi inyanga yezulu mayiphendula laba bathi thayi lo mfana kafanga ngoba edelela umthetho kaShembe kodwa ufe ngoba wadelela umthetho kayise oyise waze wahamba emhlabeni ekhala inyembezi ngesenze senziwa indodana yakhe kuye uthi lo mfana uyise wameluleka mzukwane ezoganwa ngendaba kanina isizathu esasenza uShembe esasenza le ndoda ingamfuni uma walomfana oshonileyo uthi le ndoda ibisebenza lapha eThekwini uma iphuma ize eThekwini isuka emakhaya umkayo wayefaka indoda emva kwayo kanti ngelinye ilanga le ndoda izoba nenhlanhla abakubo beyikhumbule yathi mayiphuma ntambama seyisethexini sekuyakhokhwa mayithi impumpu esikhwameni
emaphaketheni isikhwama semali sisele ekhaya. Yayisijiki ibuyele ekhaya. Uma ifika ekhaya sekhwalele. Yafica indoda ilele nomkayo ayaze yakhuluma lutho yathatha isikhwama sayo yayisithi masibanibani thatha impahla zakho uphuma uhambe la ekhaya ungaphindi ulubeke uthi into ebulalisela umfana kileyo weqizwi likayise wafaka umuntu ohambe exeshiwe ekhaya ngecala lokuphinga ngoba wangcolisa imuzwa wendoda.